mumfashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakira indahiro za Ambasaderi Nduhungirehe Olivier, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Murangwa Yusuf, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, Uwimana Console, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Mutesi Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ishoramari rya Leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Kabera Olivier, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Habyarimana Angelique, Umushinjacyaha Mukuru, Havugiyaremye Aimable, Umunyamabanga Mukuru w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, Major General Dr. Ephraim Rurangwa, Umugaba w'Ingabo zishinzwe ubuzima, na Brigadier General Dr. John Nkurikiye, Umugaba wungirije w'Ingabo zishinzwe ubuzima. Olivier. Jewe Murangwa Yusuf. Jewe Uwimana Console. Jewe Kabera Olivier. Jewe Mutesi Rusagara. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kwakira kandi indahiro ya Habyarimana Angelique, Umushinjacyaha Mukuru. Yewe Habyarimana Angelique. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kandi kwakira indahiro ya Havugiyaremye Aimable, Umunyamabanga Mukuru w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Arigira imbere afate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamure ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Jewe Havugiyaremye Aimable. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo.
murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kwakira kandi indahiro ya Major General Dr. Ephraim Rurangwa, umugaba w'ingabo zishinzwe ubuzima. Arigira imbere, afate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamure ukuboko kw'iburyo, avuga indahiro. Yewe Major General Dr. Ephraim Rurangwa, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kwakira kandi indahiro ya Brigadier General Dr. John Nkurikiye, umugaba wungirije w'ingabo zishinzwe ubuzima. Yewe Brigadier General Dr. John Nkurikiye, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze.